Sigaba sesibili semkhosi wemhlanga esifundeni saseshiselweni sicela ngokuthi libutho lembali lifike ngebuningi balo libhalise uma lifike esigodlweni eMbangweni. Libutho libuya ngephansi kwaboba betikhulu labangephansi kwesifundza saseshiselweni. Umhlanga waseshiselweni ulandzela umkhosi wemhlanga lebo ukwathi usesigodlweni udzitsini lobe impumelelo. Kulesifundza lomkhosi lona utamva kweminyaka lemibili wagcina kuba khona ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imbali ke ivakalise intokoto lenkulu ngekubuya kwalomkhosi. Lesikhulumisene nayo ibeke kanjena. Kubuya kwemkhosi wemhlanga lonyaka kusithokotise kakhulu njengoba kade sagcina kuta kanye sitohlanganyela njengembali sijabule sithokote nemasiko ethu sibone nemakhosi ethu. Umhlanga ungijabulisa ukuthi sifika sikhanze sikhululekile futhi sikhombisa ngemasiko ethu ukuthi kangwane senda njani ebugabazi bethu. And futhi siyakhohlwa lokwenta ekhaya nabo netinkinga ufike la ukhanza khona ukhululekile. Ngiyabonga nje ukuthi ukhona umkhosi wemhlanga khonile kuya noba bengakakhoni kuyalendasi. Sijabule kakhulu ngoba labanye babo bese sebagive uphile labanye sebamitha ngalokuthi bese kude lomkhosi wemhlanga kanti lokhu ukhona nyalo mhlambe labanye bethu imbali itawukhona ukuthi itigcine ijabule kakhulu. Sijabule kakhulu nje ngoba sesitokhona nekubona nenkosi yethu sikhona nekugcina isiko lethu. Ekubeni imbali ibhalise ibe seyiniketwa imiyalo lebakhomba indlela lokumele batiphathe ngayo base sekulona mkhosi. Boba betikhulu nabakhokha imbali bayikhokha neluthango loluyigadzako nalo lelithokoza kakhulu ukuthi lo mkhosi uphinze ubuye. Sijabuliswa kunje ukuthi umkhosi ubuyile ngoba sesahlupheka kakhulu. Nendvuna yami nje jabule kakhulu ukuthi nje besite leligunya nyalo sibanenge kakhulu siyacicima nje. Sijabula kakhulu bayethe ukuthi nathi uyasikhumbula. Nasi ngosambe sesifile kukhanuka hlanganyela nemakhosi ethu kodwa ke iCovid sonke siyambonga uNkulunkulu ngoba umise konke njengeCovid. Bamfana bayethe bajabule kakhulu sikuza nje lwandle ukuthi uNkulunkulu abafana basemakhaya baphume siphephile kakhulu bamfana bagcwele babulala libutho bayethe wena phakathi. Ngemgcibelo libutho libheke ukuthi lethula umhlanga walo emakhosini khona lapha esigodlweni eMbangweni. Edintsabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni eMbangweni.